Gawi abandak ni kajongahi hakatos ni haba ustap bajur bha slap di kadim la komtor na hak social media ada pen post bakadon kenika kajing kenika ligit hajan banta paro jong ka building SBT di nakaliang kajonga bat ngi scam nakaliang pai ba paro ga school go ha kadi ka building betmai te bangi pin na bara bangi pin kam jangi ngor building ka ba dapat nong ka tip top ndo sedang pai berkhat pai berkhat ka lomba ka building ta stop ro klalik te ka jinglik hi jong dia ka building hi ngidam la ban dena da fact ka de hi ka jing traitor ti na liang kontraktor katang dapat sim ga ban sim bangi hap bangi masuk tu de te ka ba nakaliang jo sukya ba Jisha haba ka building kala ka building ada building ikhbilti ba kam ka jam kan biang ki bus barkhat ki bus kin wan yang thia to mo ki dukan kin pli ki kam ka jam kin pli andre mars sedang akam ka jam par ya bahan i mata ka long ya ka ya ka ligit apa jong ka thika building tika bang dang don dang liang jong ha ka badi ba thika ligit ya ba khang ba ka nang ki sung thu kana mo kondaktor long scot free ni mo la orang lapar lain macam lain luar macam lihat ke buman. Dan nak kalian juga ngaku apa? Nak kalian department kan isu mentah ka order manfaat biang ke kontraktor. Dan kamu manfaat biang kontraktor nak mentah ke tiga building karena bantik kiar ya ke tiga building karena baka tiga building bahkan dia nama harga kat nak kalian juga government of India lah sawu prakuror ya kati ka sapra kula pa sanction de mata ka long ways pa pi matang chislap datang chislap datang experience dos na slap laling la chan slang ti building ka lapan tua ka long jong ka long da ka mata jong ka jongi pai ba ku department de ko apa ken pari pan staff yang kana bagi pai ba ken mat no jing ya ki boss ka sedang ban de kum to ki dukan sedang beli bat ki passenger ka sedang ban kenapa kan keluar hingga menurut kamu dapat hari perbiang hak berde berketika ke building jong SBT aku juga pon nak liang cuma masalah ngasong kia bah ban ngasong kia ban i ke dong ban i baga ketika kamu SBT ke dah polam nong hapo jong in the heart of city dah hapo shillong kapag kibriu baru kibriu gi i ki kam jam kapa aki kontraktor i trade dan mengengi trade di mana po shillong ka quality of work kalong very poor tegin community sabar di kam long heken di kalong kalong ka kelas ka ba ni sokya abang i kalong poor quality of work bar ka de hang thi jong building de kana liang jong nakaliang jong ada sarkar ada department nak mdok kalong ken hap nakaliang jong ki ban pe ka ba don kam ban le aban nakaliang kontraktor ki ba yo kam long he ban nakaliang juki kita begitu torti kalau nakaliang di department ini nakaliang sarkar kan pekum ki ai mata ki jing penisdom ki ban nakaliang juki ki laban ila ya ka ba apa kende hakum ken ha ki bayi kontraktor ki balong kumni di hakoi bede ka benda kali kai kene ke jing ja pa SBT mau yong ban long ba ini ki department concern ki ba pet menta ya ki ya ka SBT kisung thu ang thia po SBT kidon ki department ki bape kilan ki nodal department ki ba supervise bape ite kam ya hang ni habaja kum tu mata ki ka responsibility mata kam de tentang nakaliang transport department ka responsibility ru mata kalau aban fix ya mata ka department ka bape itu kam ya hang ni mata ka jing syak noi hap noi kontraktor hap keno ke department hap keno ro mata ya nodal department ka supervise ki kam kajang de ka pa ko long kam dan mata ka long ba ka sinsia flop nakaliang nodal department ko pa ti kam de dakani ka jingja skam ka nong ka kande ka listen na ka mata ki nodal department ki pa ban supervise ka no ki project de ka mga lapan ong hi ka pau sha hi barong i mga jing tray kambiang kata borok ka bangi i kambiang dia ka bade na ka benta ka long ba ka bangi lawan penon kam dak ti long ka jing tray ti torti dia gitu macam ba bai de bar ka bang sap tengah dum lap dong ya kata
Jangan scam kasyong sang sarkar ban long ban kalong ngai kaban wat dalam kata dek ban nak lang jung ahing otang dek wei tong la ikum tu bakan long mata ngim kwa ka thie bakan du no ka thie ikwa immediately hi don kam ban repair no